Tala Fou se whapoponga o Tala Fou mai Ausetalia. Tō lua tangata o le whale mai na ua whito ai se pasi ma se ta vale le tu se sifo sini, la vea toi ma se whale whata pasi. O le unanga whawawe na malawane Victoria Road Des Moines, po le lata le malu le tai awana le la o ta ua fo i hili tangata na whamano le ai. Le tangata na winatu le whale mai ma o ata ua nginga i peng te whailangi, whairo ai mea ua whalea ngai na no le whale malawe ma le tō tele le vaenga le tine mu le whawawe atu e whatino ngā ruenga la vea i le ave ta vale ia ave se mai. O ia la lea to lua ia i la ua o lo il whale mai pe a marsuli ma isi tangata na ave se mai mai lea no fuanga le isi tasi na afia lo whaia nei le suenga i le mafuanga o lea whale malawe. O fautua ina na whainga malo o iai nei le federal government a tangata Ausetalia lo whai malanga intia ina ia matua i whae tete tūlanga o ni vesinga i le whae tu o Manipur. O le fautuanga o tuina i le Smart Traveller website ta uai o no le maualunga o le whamata o whainga wha terroristi ma vesinga i tono isi vaenga le tunu e uai o na whae tete. O sama vavao lo wha o pea isi whae tu o Manipur ma o wha popo foi le au nanga tau le pui pui ngai le ai. Tau fia pere whao ngai no le au nanga i telefoni whea vea ima o wala o whemalanga inga o matua i te le le a whianga. Ta o fo e o no iai nisi vavao e tu uina i se taimi vave. Whamere whautuanga le leo na alofia le malanga i Manipur o no lo poloka matumutungu wai tangata mai au na muli tai i le au whaasara lau moli pote o pitora tamai mai ia whai tū. O le sou whaelo mai e leo o molia se pangotana so la ese mai le whale pui pui whita o ina lo na awe wha malosia o se tamai ta i se whita avale le tu i sau teo sini. O lea tangata e whasu tolu tau sanga na so la ese mai le whale pui pui Long Bay le teo le spululu le au le na nafi ma whita o ina sa wha o lima i se tamai ta ilo na whale ma awe wha malosia i ma se ta avale mai lea mga ala. Mai sa ia wha malosi tamai ta i awe ta avale o le ta avale le ave o ia i le tu i sau teo sini. Na whaitu ringa ma leo ma mawai se te me muriane, ma o mori ai le sora ese mai tau finga i nalo tu la fono, lua morianga leo sfai o fale ma isi morianga i whatau le mena tupu. E rei tari ina le tala sanga tala i tua mai tura i whamsinonga i se teimi o le so. E roi eise li poti po o stangata o tinga ina se manuanga mai le nei whala me lave. E iele au nanga fou, ale Australia Post, leo wa whaalau loa ma ua whau fua e wha mautinoa, a ile maua i lea soe so ai, o le kilipa ina mai o lo loa, lo whaatawina i lunga o penga te wha ilangi i a ai te tele. O le Australia Post Metro, wa whaalau loa ina i Meripone, Sydney ma Brisbane, ma o le a whaalau tele ina i Masino o lumana iai. Mo le teminei o lo iere so tango le au nanga lea ina i pisinisi wa whiriwhiria, a o le whamtananga me le Australia Post, le a whaopopo pea isi whale o loa i le lumana ai. Fa mai le ofisa siri o Australia Post e tūranga i kiriva e whaatino i reisi aso e so oai. Tarua na uma o na whaire whaatau ua ta tele lava ma sa whaalongolongo fo i a lātou pa anga mamana onga lea ua fua iai i ala lātou au nanga fou. Tara muli wa maua mai le tala wa toe maua uma mai i a lātou o tangata Ausetalia to wha leana tau sa i le sami le ngā taifale o Indonesia. O se tasi o le aingo i lātou ia na ia whaamaunia le whaamtananga le 9 News a le whaale tonu i le waa sa malanga i lātou ia no le whaale tonu le tau le pōla so sa na mafuai le whaale tonu ma whai mai le ripoti ma watu o whaopeo pea e whaonga aila o papa whaase. Whai mai se whaamtananga i lātou ia na ngā iato e whaase e whaamanatua i le tōru spulu tau sanga o se tasi o i lātou. A o se tala whiwhia la mō lātou a inga, whaamaunia mai fo e le matanga ruenga o le waa i whafo ma whaatua inga sa whaatau nuina se suenga i le waa lea la ua toe maua o mai lātou ia malo saunga le mū ma o se tala whiwhia mō nei o lātou a inga mai lātou uma sa soani i le tau sa i linga. Tala ia radio Samoa mai Ausetalia nei aso lua ma fo i se si whapoponga le aso a tai au. Whaaso i fwea.